Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sini tomatua malabiki enrengi selasura malabiki jamaah subuh mamuari kita pada angkamanangi lolong pamase na niya adam pasimatana po ng Allah Ta'ala. Perjuangata moto polaritin rota salay onratin rota na tolong majinni riwat tu ceke malay pakiata isalay bolata na tolong pangoli ati machinot tarisesi arayan na po ng Allah Ta'ala riwat tu subuhe. Insyaallah mamuari iman caji pak buka tapiri decing rilino na niya mamuari mangcaji pak buka tapiri asalama kari surimun na fuang Allah Ta'ala insyaallah. Iropa pinyaman na fuang Allah Ta'ala pak bu angkay na wiriki di atanna di bawah ng kanapapaji fuang Allah Ta'ala pak pinyaman na pak mapamulang mumpok matan naswe letuk lambu paimeng irasakan aswan nirupat pinyaman na po ang Allah Ta'ala. Matata ifakewe makita irasakas di matata makita. Do culita ipakewe bareng kalinga irasakas ding ipake bareng kalinga do culita. Poncok na ada sinin na papinya manna fuang Allah Ta'ala irasakan aswani idi tonga manibawa pa iya kucia ki sukuruki pak berina fuang Allah Ta'ala. Na dena cek deje papinya ma poleri fuang Allah Ta'ala pak bu. Bahkan disampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ega na pala papinya manna fuang Allah Ta'ala pak gangkan na dega gaci di mua rupa tau ngulereke-reke ngi papinya menge. Cuma sayang saya lada mega tau na rasa kak bawa mi papinya manna fuang Allah Ta'ala. Terkadang dipanggil Allah madari de na bati-batingi pangobi na fuang Allah Ta'ala. Tahu apa rakate narasakan pak. Narasakan sa papinya manna fuang Allah Ta'ala na iya kia-kia syukuruki. Bahkan angkalalo tau na sakara papinya manna fuang Allah Ta'ala. Secara kontes jamaah yang dimuliakan oleh Allah tau de na syukuru si bawa tau masaka madari tau nasa pada mo de lain tau de na syukuru lain memang mato tau na sakara papinya manna fuang Allah Ta'ala. Pega riasa tode na sukuru na isa makara fuang Allah Ta'ala maringi atau tuangan fuang Allah Ta'ala maringi kesehatan fuang Allah Ta'ala maringi segalanya na isa makara fuang Allah Ta'ala maringi dale magi pala ritala ito de na sukuru na sabak ni sabawoy makada sinin na agaga angkay kulino tercipta atas izin dan kehendak Allah. Pak beri na mana po ng Allah Ta'ala magi pala riyasang ito de na sukuru na sabawa mi
age na sebawang na sebawang papinya manna fu Allah taala maka urasakan asawani na ya cia jame parintana fu Allah taala tau de na syukuru pigatosi palit toria semasaka matandri pidarja na to masaka nasabak di matonang kana fatami ko lalana atin na fu Allah taala makareso na sangalena alena pajago makareso di gaga hubungan na fu Allah taala berusaha na sangalena lancar usahana iya memang matu jago matuntupat disengan nasabak maca dina iya memang matu maca digaga hubungan na fu Allah taala kulana atutung nasakar memang matuni fu Allah taala iya me aga pakoki pa nasabak kesibukan ia lino pa onrat tak tulisibu betul jaji ki tawe iripai mate ki tawe tumi iripai jadi kom katau kolino pak bu tulisibu sibu ipatongan ni nasabak lino iyon roy bapak ibu tobelo sapa tobelo makareso tapi ajak mau tulis ibu mah terupa angkai tareman kadang kemulo mas sempaja ko masih kena sibuk lah dekai kemana je tua prakate orang kawasan tulis sibuk mana padahal iri terupa to makade sibuk kak marep pakak to mega moje orang parana padahal ya komelo ibale bapak ibu ia misi tungan nawat diterima kada sibuk dah boleh lemas sempajang tau kasiasin tau de ega agagan na me mandre dari gaga tu disibi mak jama para seri kwa melo ka mandre nang ketuan re ia menali na jina lopo na bolana mak jijirong otona ega na waramparana tuli itane tuli sibuk mana kuras syukur ko sapo kata tulis ibu mana pada kita terus terapa mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan ia kok kesibukannya jama-jamannya tuli melo taturusia materu-teru kolino pak kapan waktu bertemu dengan Allah ia kok jama-jama tak tuli taturusia materu bapak ibu kapan berhentinya pekerjaan di dunia degaga ia kok tania di istir i jama-jama tak pak degaga pajane segi jama-jama apa de pada selesai se di mukba si jama-jama ngisi di de pada selesai se di mukba si se di kesibukan ikut ni melo ki makada sibuk kak namo mas sempaja toy ko masigi itu sibuk mana astagfirullah nah dia tua selamita mas sempajang ni pak 10 menit 7 menit selesai ini lino tak 24 jam sesosiwan ni ya kau mas sempaja 5 menit cik di waktu 25 menit mau pagi sampai fuang Allah Ta'ala angka mau fa 20 telu jam lebih makut tu memang matumi kayak kapan apa ya jama-jamannya jama yang dimuliakan oleh Allah pak maka kadang kagak tahu kolino deh gaga jama-jaman nak kadang kada tahu matindro muasegi tadi jama-jaman ko to matindro poncok na ada pak kapan ini nastir jama-jamannya pajaki mancaji atak irona jama-jamangi baka madari lalo ipas yang ke jama-jama tak si bawa pangobi na fuang Allah Ta'ala mas sempajang itu pak mas sempajang itu ko basiji dek sisa gaga merasa terpanggil mengaji masih أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني
wa inhum illa yazunnun. Mangaji masih pa apa salo toa yase apa sulaba nang kalinga je nang kalingana, cuman tidak ada getaran dalam jiwa untuk tampai pangobi na fuang Allah Ta'ala. Mangaji de panatinre masalawai de mo upa. Assalatu wassalamu alaihi masalawa ni demo pajek na makadawe macawe tongi pangobi na fuang Allah Ta'ala. Jangan ka mangaji pa masalawa balagi na demo pajek na merasa terpanggil bani. Seruan yang paling mulia adalah panggilan Allah dalam azan. Rupa tau mi tak bang, memer rupa tau mi tak bang, ianu mi bang, la anu mi bang, wat dijagi mega mo waram parat tak na rupa bangi pak, tapi tabe. Ia tu pabangi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asisten na puang Allah Ta'ala rilino. Tam mobi atan na puang Allah Ta'ala si pulung loko masici. Dajaya mo pak tay tamatuni pabangi de aga jama-jaman na kada waya anu kasi pabami ko masigi itu wa para kate aga ya sekasi sukro ko bamoy laki mo ko masigi maga pangkayano lori ele tuan ni de piga kalisu makokoy maabo ipale. Baka madari ang katochian law ko masigi pa gara-gara pabang. Lo ni ko masigi mas sempajang ay cia kak lo ko masigi kro majak pak bangi gampang mi ko majak pak bangi iko pale lobang tua para kate napa pinjaman na mana je puang Allah Ta'ala pak bu kada puang Allah Ta'ala wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu nikmati, min nikmatin adalah nikmat faminallah, yang datangnya semata-mata dari Allah. Engkau kapane uleta ini ya ko fuang Allah tania fuang Allah Ta'ala mareki asagenanga bapak ibu pekko carata deyulei lauki makareso pak sadari wi aleta, silakan cari harta, silakan tomak jama, silakan tomak kareso. Tapi ingat, ajak nama tandre papojimu oku karesomu dibanding puang Allah Ta'ala. Arengi siri aleta, nasaba aga tasapa waramparang, nairo waramparang ita sapa aga tapake. Aga tapake sapa waramparang na puang Allah Ta'ala. Kesehatan agalakan, nairo agalakan, ini boleh matodi puang Allah Ta'ala. Poncok na dapat iyak ko jama-jama tak melo stir ki pajak ki meresak ki nasabak dega ka pajana itu jama-jamangi mate ki tawi mi iripai tuo ki tawi tu mi iripai jaji ki pak tengerangi tani itu di marepa waktu tak mesu pole di pan manana indok tak waktu tak jaji pak tani ya idi marepa ni ke pale marepa tawi mi iripai. Yang paling pertama dari pai waktu tamik jaji indok tak alina tampu ki asira ula 10 asona kindro lau indok tak na bawa ki batinor iri pai indok tak lau ipasai na bawa ki lau mas sempaje na bawa ki engka kapato matampu ki na bawa materu anak-anak magi dek mutaro ko kasoro tandran na bapak ibu iri pai tahu. Apakah selesai persoalan ke indok tak dek? Tadi apa indok tak taripai waktu tak mejaji. Namo balik bola tak iripai tu. Melo ni jaji bapak dini. Bila-bila rumah sakit dek gagaw tu. Matik kasih ko Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ni gitu. Iya je Pak Haji. Matindro dia pagi kada tetek sehagi mako koe naik kada ya tetek 2 riwan ni kada mai pale takut tanah to matindro satu magi bali bola kada tabe pagi me kasih mana indo anakku kami nrengoto tak yolo tahu iri pais itet dusia kan
bineta mana tuh itu do aga pala na wadi gawin rangoto tak pengaji wadisa alias nga bali bolanga naren ni goncing utona rapa lisu ko bolana napainde benena ko toy napi maringerang alade pali macam supiri oto padahal nangi po aji soro ni matindo losi pengaji setelah balik pe maga sida kana way wallo pe paji de pali wis supiri oto ire paisi tajing pali yolo lo mak bajaju ade to mak bajaju te to mirip pai selesai persoalan na pagi marepa depa law si ko rumah sakit bapak ibu pasang ide na kagato iripai na mo bidangi iripai to na sabak mama to tindo na italo mo to si bidangi mana na dena memang dena tama na te ko rumah sakit mesudaro na ide ang kaya sa pembukaan 1 pembukaan 2 pembukaan 3 letu pembuka siaga ini bawang sia-siagi kami mesu tani elok tak bahkan madari lalu angkat tamat tete apari asarae ia pada su zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ye bayan nama ni mangaribi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dari 24 jam ni gato iripai tawe iri marepato nasabatannya pato pediro gagairo apalagi aku angkat melok memana dena si teru-teru padina okur itu angkat topak guri lo minu wai cengke batu cengke minus si angkat to dari ngeraka angka ustaz karo makanja baca-bacana yalah si wai irinus si makomo poncona ada bapak ibu riwat tu tak jaji tahu memang matomi je iripai makko mato ko baja sangat di kotomate nasabat dito pagkakatomate bapak ibu alena malala ko buku buru ina lemma alena cik di dinna tette ang kapangantaraan tette icemme tette iwalu daya aja na pak aja tuli male alasa tuli sibu biasalah ada tu kajajia pak biasa ki si pulung anggaplah tomak balu madari matau kisah disalai balu tak nasabak lawama ki masempajan nang kato meli na digaga to layani biasa lada na biasa kajaji apa ternyata ang kato mataulah ada salai balu nah mataulah ada salai usahana gara-gara ang kamana pangali ko to lo masigi na digaga pa beli si selama to pak madari mon rumah to deto dalam masih lisi pak beri jamaah kamu itu mon retu dak deto kata mengali biasalah ada kejadian jamaah dimuliakan oleh Allah apalagi makok pak Fdani terus terak DJ gaga jago magi wasing de gaga jago bapak ibu beberapa hari yang lalu engkai bara agak senda bara agak bahasa nak pak bara angin to dituji gaga jago pak nasaba angi bawa napa pole puang Allah Ta'ala bertiup nasa mata kata taurang mematin rota na pole anginge tak balikan kaki moto kada Muhammad angka lalo jaga pak bang ko pole anginge rata-rata tuh karena suku pole anginge bakoh on rotona pa jaman dimuliakan oleh Allah ko pole anginge bamana te kubulana maka pula ada je kajak bana o kubulana bang masih je bak dena joka tua prakate dito gagak ko pak wakum Sulawesi Selatan biasa kejadian maka apa je kajak bana pakolo ko masih je bang angi bawa na papole fuang Allah Ta'ala pada degaga atangan na napi tu makada ya kuna 77 ki decing ajak mojek mutapa sombulak de buto ya kuna 7 ki decing ajak mojek tapa sombulak de nasabang kamat toje tau makukui pak madari napi sogi-sogi cede bu tapa keru bangina ya sagina kena stroke de to liwat tomi haborona ia pada melok mewah ya ada teko pada padan atau sogi wah lah salo foto ia pun ngaju
Yang mana kolloy botingnya pada melok mewah ya ada tuh kepada padanna pa mapotto burong. Sombol ada tuh. Kata sombol ko kampot tabu. Engkau kata sombol ko baik. Dito gaga balle-balle ki ko de gaga. Mega to sombol makukoy. Padahal napi angin na kiringa ki po Allah Ta'ala pada de gaga je uleta Saya teringat zaman dimuliakan oleh Allah. Dena padonno ifaccalan na fuang Allah Ta'ala risek di wanua risek di kampung ya gede de gaga na gelli fuang Allah Ta'ala okutu. Saya ulangi lagi. Dena padonno fuang Allah Ta'ala paccalan na risek di wanua risek di kampung risek di onruang. Ya kudik gaga na gelli fuang Allah Ta'ala okutu. Okoki mon rumah tahu upai. Tempat siapapun itu dimanapun tempatnya jangan sampai angka na gelli fuang Allah Ta'ala katuna mamaci na panonno fuang Allah Ta'ala pacalan. Nah sabayar makokwangi pak. Terkadang santai-santai tahu. Magiwasa santai-santai tahu ya kok na panonno musibana fuang Allah Ta'ala mega mau pa jitu lima kena magi je na tuli na uji ki fuang Allah Ta'ala bangga to je makana na uji jangan sampai je tania ujian jangan sampai je pacalan na mo asa mo pi ujian tuli na sa mo pi wagi na uji ki fuang Allah Ta'ala na uji ki jangan sampai pacalan apa tay tagre makokang ni musibah cede pai Depa na selesai di musibah tak posisi di musibah. Depa na selesai di tak posisi di. Na apa je aga-aga madari na kiri puang Allah Ta'ala mapatalinga na kurapahan ni rupa tau. Apa aga-aga pak? Yang pertama tanah, yang kedua wai, yang ketiga angin, yang keempat api. Iya aga-aga pak si sele-sele pura si tanay na pakedo puang Allah Ta'ala. Na demo pa je na mainga. Tadi mau perlu ko kampot na pakedo, napi ko palu na pakedo. Maka pa ko kampot ta. Ko palu biasa kedo tanay pa, terasaka gaw kwe. Terasakang, irasakang. Mamotor ki lagi ko menerima pa kwe pa, maga pa kuro, maka de kuro to eto we tadi apa ta ustaz. Kada ka maga je ruwat tunna kurna kenna to ko palu, pa idi okro kana we ustaz. Kau tetok ide le tetong itu tapi itu dak ustaz talan-talan tak kira pada sisa tu belendere na semustas makua napi oko kampon na tahu pa na pakedo fuang Allah Ta'ala tanai cek de dari bo pa jito memenga maka dapo jito kada we maka la dak ustaz si mak dawah ita dige ini tap ustaz si sinalisu maka memang tu datang dari itu batai nama dakwah kada boleh vega kada iro boleh tanrut dong ya magai kada como cek dek tak dak ada batai nama deje nama tak dak ide je cia main kai di musalakan kada mau bipai merustas maka la datang ada batai nama bicara majak topa 5 cara mana yang mana nak kena tua perkate pikir asik je pa napi tanah maka datang dari fuang Allah Ta'ala puang arengak kesempatan pakai do alaiku yolo maka si liwak lada di batena maka sola rupa toy ku anwalino liwak lada di makokoi rupa toy ku yeseku pegau dosa seakan dosa sudah terang-terangan saat ini pak iro dosa makokwangi pak seakan nala kebanggaan mani bahkan angkat tahu ni semua je makna dosa je iye we pak nala kebanggaan bahkan masiri ku dena pegawi dosa rupa tu ngesai ni nala kebanggaan ni makokwangi pak tau dosa tak dampang kamar aja pak di aja muta tersinggung biasa kiga mapak boti riolo pada riolo to itu mapak botimu pada itu iye iro riolo pak ya koma pak boting itu we minum mato kapat tau we minum mato pak bakanya di lagi kayak kulan masih kayak apa biasa jam itu toba ni makok we toba ni dikna pak aja nih riolo mi aga
beda na riolo pak ya koma pak boting itu riwani malam tu dan penina madari minu tahu beda na mako kue na riolo pak bu riolo madari ang kamo siri na te minu de na melo minu yawana tenda macurai masiangi kendro pale minu mesti sipulung o yawana pomutiwe kumana rumon sipulung kalau manamu itu anamo iya makokwangi pak sila lo tak je pengajian masikri ini asal salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ceramah ni ustaz kemana ni majelis taklim pengajian malam tu dan penik salai purata macerata purata pengajian pesta minum yawana siangi lampu yawana sarapo yauluna bolana tau Allah tengok topi dosa ko topi bolana tau pak bu tasadari aleta ni gana melok tataja paringerangi ki ya ko ustaz ema ko kwangya ulama taba ko lelet padaki na tia mopi maringkalinga tanay na pakedo fo ngala tala de topa to be maringerang aga pita taja me paringerangi kipa na to me sadar na piro tanay na pakedo fo ngala tala po ang arika kesempatan pakedo alaikum Allahu akbar pure tanay jamai dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala api si ya ko palik cia cia maingat kota na ipakedo api si coba ikiring-kiring gangkan na angkat tau pak tappa sila lona makan re api capo sila lona rata dengan tanah bara me ame maingat di mu pada maingat api na semakan api mapala api bu mana sa ya kota na makada de to wad di moro jago moro makatan ni buangin no ya ko api maka pelak tapi demo pa na maingat pura si api na kiri po ngala tala jamai ni muliakan oleh Allah malam-malam ay si kami menga iya kuwai ipakedo gangkan na pole kota si mendre ta 10 meter wai na dihamparkan ke daratan bangunan yang besar amruk rata dengan tanah sari kami mema kita matana makada tongan ni wai malemah tapi komeli na pakedo po ngala tala capuki rata dengan tanah gara-gara banjir gara-gara wai demo pa na menga ya ko tia ni tanah, tia ni wai, tia ni api, mudah-mudahan angin naule ni. Onrotona angin ni pak, dek gaga warnana. Tapi ya komelo ima pak capu. Yaki giwa kadang kangi ngokoy pak, yaki ki. Pangkatu kipas angin tay dia dek gaga, yaki ki. Itu yaking. Angka angin ko pa angka kipas angin tapi dene rite tapana maga warnana tapi komelo ima kasola caputonga kibam yaruna kada fo ngala taala zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas talle di makokwanya akasola solangi kopotanangi wal bahr talle tori makokwanya akasola solangi kotasie aga pasabarna bima kasabat aidin nas pasabarna rupa tau matonon roy ko di mon rupa fa makada bi fo ngala taala rupa tau matonon roy fakutanana rupa tau ni kana pantas de na pawi fo ngala taala makada rupa tau iye na su fo ngala taala supaya wadingi pada tasadari aleta teletoga idi na sabari na nonno pacalan no fo ngala taala riset diwanua luar biasa Bapak Ibu dosa saat ini yang diperbuat manusia luar biasa angka anak-anak munu itu matuana angka to matua perkosai anak-anak angka to masalah surang di nasiwa ada bakas sifat di pediri hati angka kapal itu masalah surang sifat di pediri hati pak angka Pak, di kesuksesan kami na maraji sa ngito matua,
ya ko siya maama ya anak na masilesuran. Oh, di nagakala-kala bahagi itu tumatuay pa. Aja tafa pada fada tawi pak. Tolong yang ada dalam masjid ini yang sering ikut pengajian, engkau kamana sila surat tak 2 togi masih surat 3 togi 4 togi 5 togi 10 togi 2 silusing. Tapi ajak lalu tapas yang keiwaran parangi na asal surat tak aja. Mega tahu makukwangi pak masih surat dia na sewa ada gara-gara warang parang. Bakat dia na cek dia tahu makukwangi pak sifat diri hati. Bakas si jajang masih surat gara-gara warang parang. Bakas si uno masih surat gara-gara warang parang. Oh. Pekku carana me wadi kajajian nye pak na masih surat kikena. Na cik di mola ala yang menengi pola di parimanan na indota. Na bendeng ide na tepa ibidangi pak de na goncingi bidangi setiap tungkak jajita to si bawa je terus sila surat tak. Napi tu syukur ki maraja na sabata dan na iposita. Engka apa je mandari kira aja mujokah. Asuna kamisi magi. Asuna tak dan kingi posimu. Ya gitu apa kate. Maga to si ko tak dan iposina ko suka kamisi kedewa di jok kanasan. Untuk to na pura itu meliti ke hangus. Gara-gara tali pusat. Ya tosi ko ya seharusnya ya biru di najokang asona kamisi. Syukuroi nasabat tak dan namoy posina. Maka pa benengin na tak dan na posina ita gare pabu ya kong kau umur 40 tahun umur na dena tak dan na posina letu makokewe. Pikiri kire. Itu limete bawang. Dena wadi. Pura aku di meliti ke anak-anak. Ya ko tak denai nasang posimu na yatoro bujokang elo kalau sapa dale tak denai matu dale mu gua tahu apa kata dena kuaro. Apa kullo tahu kije angkat mati zaman dimuliakan oleh Allah tapati kemanu yawana adengi tapada gere. Pakan jaki moje nya tak mak bismillah mo kita kira kada we engka mato bacaan ustaz kada pek ya saja na dena wadi tapi yere to ko de itu mak bismillah sana po kala tara kada nang kajena ya ko masuk ni nasa to matewe ustaz igere ni masih zaman we ko yawana dengi aga mo baca kada puang engka itu to matewe lo law puang lemai kamana melo mala ko mondin na nyawa engka ni nyawana po manu igere kaki itu wa prakate na moje puang ala taala melo to nagoso. Keyakinannya je pak. Ini perlu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu insyaallah engkau tak mana makukwangi pak. Apalagi kepada si obi ki pada mawak ki pak bu insyaallah ini tidak sia-sia perjuangan tak Bapak Ibu. Dena sia-sia. Nawala ifang Allah Ta'ala pak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nanigi tau pegau de cengo kolino namoni si bicu mika makama de cengi perina pegau khairan yara iwale I okofang Allah Ta'ala na sabat de cengi. Tanya de cik bawa pak. Maka dah kama kiri na dia kira wala kaki maka si fong Allah Taala wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara nani gini gitau pegau ja nani adora ka ngerilino namoni si bicu mika maka maja epurna pegau syarran yara wadi jaji iru jai wadi mancaji facal dari 1000 dina fong Allah Taala. Dan ingat pak tidak ada bebas di sisi Allah dik gaga malinru pola di fong Allah Taala. Makanya ko pegau ki de cepat insyaallah nawala pong Allah Taala angka togi to masenga de togi to mapoji yang peti de cita jama naita pong Allah Taala kang angka dia serakib dan ada atid yang senantiasa melihat apa yang kita perbuat di dunia. Sebaliknya to pegau dosa rilino maka daki de toga aga CCTV mita ka de toga aga to mita ka awale aga kan la tawe betul tapi de nang kada tindro fong Allah Taala mita ki Bapak Ibu dan itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ye muasang itu nasa maperi alemu na muale agagan na tawi kolino, muasang maperi alemu ye na muale agagan na tawi sampai sa pengetahuan apa de gagato mita ko liwa paperi na bahaya ya kumalau ko pertolongan risri mundin na fuang Allah Ta'ala na de gagato bati-batiki. Okolino wat dimui tahapa mega wat disibantu-bantu kirilino, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua akan terlihat dan kita akan dikumpulkan nanti kelak di padang mahsyar, dan semoga kita semua insya Allah di padang mahsyar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih mega, alhamdulillah, syukur Kak Maraja, saya bisa hadir di Kampung Tak. Saya tidak tahu siapa yang saya telepon tadi malam. Apa walaupun itu simpangi nomor nah. Iya mat telepon bang. Ya, cuman tadi kemarin menelpon. Cuman tadi malam itu saya di Kedolangan. Ya, ada acara takziah tadi malam. Pasca dalam perjalanan, tanpa mampu kupikir aku kan agak wala lisu kutan rutinong ni. Na tete 10 ni saya diwani. Telpongi Pak KUA, tabi. Iga pasti terima ngok di pacarama korokoan nur. Jadi telepon ngak agar kamar awat dingi paki koro tinro. Tona nakai pale tinro ton. Sapa Kak. Oh akhirnya ngerangi matu aku Pak Bu ada di kadiri. Lau nak korma tinro, mani tinro ko. Kada kata duka ponga tami suwi. Moto ni kada makoko. Letu nak konur. Insyaallah. Terima kasih mega Bapak Ibu. Saya Ramdanil Ambotuo mohon pamit. Billahi taufiqi was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.